Odeitza egonda, ekaitzan bizi izan gara eta baino sarteak hasi dira. Eta hortik argizpiak sartzen hasi dira gure gizartera. Poner luz en esa parte que ha sido invisible a los hombres por la sobrerepresentación que ha habido de la violencia puede ser un bastoncito en el que apoyarnos para el cambio. We're seeing it all over the world. This is an issue which there's change happening. We're seeing movement, we're seeing motion. Belaunaldi etorri zaizkigun, iritsi zaizkigun rol sexista horiek gehien bat iruzatitan nabari daitezke. Bat intelektual mailan, supremazia sendimendu sakon bat gizonarena, emakumea baino hobeagoa eta gehiago dela. Beste bat emozio eta bizipen eta sendimendu mailan, gizon izatea hobeago dela, emakumea izatea okerrago delako. Txikitan altik ikasten dugun zerbait da. Eta gero gorputz edo material arloan ere bai ez, gizonak daukala eskubidea eta ahalmena gauza guztiak bere erara eta berarentzat antolatzeko. Todo aquello que nuestra sociedad ha ido atribuyendo a lo que se supone que es ser una mujer, no podíamos ser los hombres. Entonces, el machismo nos lastra a los hombres en una falta de capacidad para expresar nuestros sentimientos, nos lastra en una forma de resolver los conflictos donde la violencia muchas veces ocupa un papel terrible, tanto en los conflictos interpersonales como en los conflictos sociales. Most men don't hit their wives. Most men don't commit sexual assault, but most men have been silent about violence against women. And through our silence, we've allowed the violence to continue. And that's why it's our job to speak to men, to speak to our fathers and our sons, our brothers and our friends, to say there's no excuse for violence against women. Gehien kostatzen zaiguna gizonezkoa da irudikatzea nolako gizon izango garen berdin zaleak garenean. Ez da egon eredu bat maskulinotasun inguran, zer da gizon izatea, baina bai egon da halako eskaera bat, zuk utzi behar diozu gizon sexistari izatea. Baina espaldimakizu nola utzi gizon sexista izateari, eta ez badago eredu argi bat, beldur egiten zaigu, eta beldur horretatik ez dago lan asko egiterik berdintasunerantz. Beldurra da askotan gizonezkoekin landu behar dugun aurre eragiletako bat. Que existan iniciativas que vayan destinadas fundamentalmente a hombres es porque los hombres tenemos un camino específico que recorrer. Los hombres tenemos que hacer un proceso de reflexión conjunta y de propuestas de transformación personal y colectiva que hasta ahora no hemos hecho. Gaur egun dugu Laxo Zuria, gizonduz, gizon sarea eta gizonezko talde ugari herri askotan gure Euskal Herrian gizartera begira lan egin nahi dutenak. Pentsa ezina zana gaur egun errealitate bihurtzen ari da. Beharrezkoak dira. Mugimendu hauek gehi buruan ditugun beste ekitaldi asko ere bai. We chose the color white because in the West, white is a color of peace. We're saying that we've got to end the war against women. And in the Eastern countries, in Asia, white is a color associated with mourning, with death. And we know that thousands of women die every year at the hands of a man. So it was an international color, a color of peace, a color of mourning, a color of change. Y eso es una llamada a los hombres vascos a incorporarnos en la lucha por la igualdad. Es un espejo, es una llamada, es una confluencia de voluntades, de pequeñas militancias y participaciones de hombres que en estos últimos 20 años se han venido reuniendo y haciendo propuestas de cambio personal. When I see men and women working together, as I see in the Basque region, coming together, saying we have to unite our voices. As men, we have to respect the right of women to organize independently. But at the same time, if we can find ways to work together, for men to learn from those experiences of women,
but also as men to say there are things that we know about speaking to men, about engaging men, about reaching men. When I see those efforts like are taking place in the Basque region, I'm totally inspired.